उन्दैसाफोर अनसाय आफादनि बानजायनायाव उन्दैसाफोरखौ गोख्रोङै होबथानाय हाबाफारि सामलायदों। एमपि नबकुमार सरनिया बिथांनि सायाव इउनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन आसामा खौरांगिरिनि मेल सामलायदों। खुंगा 24थि दतमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 44थि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया खुंफुंजाबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै रमेन बर'आ बड'लेण्ड खौरांनि रादाबाव बरायबाय। दा फैदो आबुं रादाबाव। उन्दैसाफोर अनसाय आफादनि बानजायनायाव उन्दैसाफोरखौ गोख्रोङै होबथानाय हाबाफारि सामलायदों। क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय हटेल गौरां भेलिनि सावराय नब्लाङाव CWC एबा उन्दैसाफोर अनसाय आफादनि बानजायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो निसा लानायफोरनिफ्राय जानगाराव दोननो मा मावथांखि लानो हायो बेनि असिलायै सावराय जथुम हाबाफारि सामलायदों। কিন্তু 15-16 বছৰীয়া ল'ৰাই লাইসেন্স নোহোৱাকে বাইকখন একদম যেনে তেনে চলাই আপোনালোক যদি কোকৰাঝাৰ থানাত যায় এবাৰ যদি থানাখনলৈ যায় আপুনি দেখিব যে কোকৰাঝাৰ থানাত 200খন মটৰচাইকেল পৰি আছে পুলিচে সিজ কৰা মটৰচাইকেল কিয় সিজ কৰা হ'ল কাৰণ যিবিলাক ল'ৰাই চলাইছে তেওঁলোকৰ লাইসেন্স নাই আৰু বাইকখন ঘূৰাই নিবলৈ নাহে কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে বাইকখন যদি ঘূৰাই নিবলৈ আহে সিধাই তেওঁলোকক ৰিমান্ড হোমত পঠাই দিব কাৰণ দে have committed an offense under the MBA so আমাৰ থানাবিলাকত গ'লেই হ'ল কিমান বাইক তাত পৰি আছে unclaimed bikes এইটো এটা ইস্যু চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ক'লে চাইল্ডক আমি 18 at least 18 years লৈকে তেওঁলোকক যেটো ঘৰত যদি তেওঁলোকে এই শিক্ষাটো পোৱা নাই তেতিয়াহলে আমাৰ দায়িত্ব হয় যে আমি কি কৰিব পাৰো उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो निसा जाति सोबनाय जानायनिफ्राय मा हाबाफारि सामलायोब्ला बेनिफ्राय उदां मोननो हायो एबा बाङाय खालामनो हायो बेनि जोहै बिटिसि हालामनि मोनब्रै जिल्लानिफ्राय उन्दैसाफोर अनसाय आफाद आरो नेरसोन एनजिअनि जथाय बानजायनायाव उन्दैसा अनसाय बिफाननि आरो नेरसोन एनजिअनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पिपि मजुमदार आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गयारि बिथांमोना आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन। बिथांमोना बे मेलनि गेजेरजों उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय आरो ड्राग्स जानायनिफ्राय माबोरैहाय रैखाथि होनो हायो बेनि बागै माखासे मावफारि लानाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছো যদিও আমাৰ ইমান এইবিলাক স্কিম আছে এইটো স্কিম ধৰক CWC আছে ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিট আছে অলপ ফান্ডিংটোৰ আমাৰ অলপ অসুবিধা आरो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय बिरन्जय नार्जारि बिथाङा। एमपि नबकुमार सरनिया बिथांनि सायाव इउनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन आसामा खौरांगिरि मेल सामलायदों। আমি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সকলো একত্ৰিত হয় আমাৰ শান্তি সম্প্ৰীতি যি ভাতৃত্বভাৱ অসমীয়া শক্তিশালী হৈ পিনি আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিগত প্ৰক্ৰিয়া বড়োসকলৰ অৱদান বহুত আছে যদি অসমীয়া হিচাপে যদি বড়োসকল অসমীয়াৰ এটা যদি অংগ হয় ইয়াত কিয় মানে অবড়ো বুলি বিগ বাছ ছটিয়াই আছে ইয়াত কিয় মানে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি ইয়াত কৰি আছে তেখেতে ক্ষমতা লিপছো তেখেতৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে মানে তেখেত যিটো মানে বচাবৰ কাৰণে তেখেতে মানে জাতি জনজাতিৰ মাজত বিভেদৰ বিগ বাছ ছটিয়াই আছে যিটো নেকি আমি খুব লাজ পাইছোঁ মানে এজন জনজাতি হিচাপে আমি তেওঁতো আশা কৰোঁ যে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সকলোৱে সমন্বয় সমউন্নয়ন কোকৰাঝাৰ যিমান বিটিচিৰ যিমান MP আছে বা MLA আছে সকলোৰ লগত তেখেতে আলোচনা কৰিব লাগে যে কোকৰাঝাৰ হয়তো সমস্যা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ব লাগে এইটো এৰিয়াত ব্ৰিজ হ'ব লাগে দলং হ'ব লাগে ইয়াত বিল্ডিং হ'ব লাগে ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মানে সমন্বয় হ'ব লাগে এইটো নকৰি তেওঁ কি কৰিছে তুমি বড়ো তুমি ৰাজবংশী তুমি ৰাভা তোমালোক একেই নহয় তোমালোক অবড়ো গতিকে ইহঁতৰ মানে বড়োৰ এগেজত কাম কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ সি কমিউনেল মন্তব্য দিয়াটো তেওঁ মানে এটা যিটো নৈতিক যিটো অধিকাৰ সংসদ হোৱাৰ অধিকাৰটো তেওঁ হেৰুৱাই পেলাইছে। क'क्राझार जिल्ला प्रेस क्लाबनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों इउनाइटेड ट्राइबल अर्गेनाइजेशन आसाम गौथुमा थानाय 2020 मायथाइनि 3 जानुवारि खालाराखालि एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा दिसपुर प्रेस क्लाबनि गेजेरजों हाइकर्टनि बिजिरगिरि बिथाङा थानाय 2019 मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालारखालि ब्रिजेसनि ट्राइबल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव आयेन गैयै हा आवग्रिनानै लानायफोरखौ होखारनो जिल्लानि DC आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा 2020 मायथाइनि 3 फेब्रुवारि सिगां होखार हरनो गोख्रों बिथोन होनायनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायनि हेंथायै बुंथियो आरो नबकुमार सरनिया बिथांनि सायाव सोंखारिनाय फोरमायो। আমি একেবাৰে ধিক্কাৰ দিছোঁ
তেওঁ আজি তাৰিখৰ পৰা যাতে যিটো চামচাগিৰি কৰি আছে যিকেইটা অবড়ো কমিটি বুলি তেওঁলোকে তেওঁক মানে গছৰ দুটা গুৰিত কাটিবলৈ গৈ আছে তেওঁ জানেন নাই তেওঁ নিজে STC MP হৈ আছে আজি এইটো ST কিয় কাৰণে আছে ইয়াত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছে কাইলৈ যদি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক নাথাকে ST ক'ত পাব সি ক'ত উঠিব সি মংগলদৈত উঠিব পাৰিব গুৱাহাটীত উঠিব পাৰিব তেজপুৰত উঠিব পাৰিব কিন্তু নোৱাৰে কিন্তু সেই কথা কিয় তাৰ বিবেকত ঢুকি পোৱা নাই আমি সেইকাৰণে লাজ পাইছোঁ যেন ট্ৰাইবেল হিচাপে সংবিধানখন অৱমাননা কৰা মানে তেওঁ এজন ক্ৰিমিনেল সেইকাৰণে আমি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতৰ এজন MP মানে তেখেতৰ যিটো মানে কাৰ্যকালৰ যিটো এজন MP মানে বিশেষকৈ মানে এতিয়া যিটো মানে NDA গভৰ্ণমেণ্ট তেখেতৰ হয়তো এলায়েন্স হৈ থাকিব পাৰে NDA গতিকে তেখেতে ইমিডিয়েট একশ্যন ল'ব লাগে জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট কমিটিয়ে ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে আমাৰ নিউ দিল্লী আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টক আমি ডিমাণ্ড দিছোঁ যে তেওঁক ইমিডিয়েট মানে একশ্যন ল'ব লাগে তেওঁ মানে আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৱৰ্ড ইউজ কৰি পিনি জাতি জনজাতিৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি বিগ বাছক ছটিয়াই আছে আৰু বিশেষকৈ এইটোতো আমাৰ চেপ্টাৰ 10 ভোটে কৰিছে এইটো মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয় আমাৰ মাননীয় মানে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট তেখেতে যিটো কৰিছে সংবিধান গ্ৰন্থিত কৰিছে সংবিধানৰ যিটো প্ৰচিডিউৰ আছে সেইমতে জাজমেণ্ট দিছে আমিতো কোনো মানুহৰ মাজত কাকো খেলিবলৈ যোৱা নাই अदेबानि बिथाङाबो सासे बेल्ट एन्ड ब्लकनि थागिबि बेवहाय हालामावनो जे राभा बर' गार' मिसिं टिवा गासै 14 जनजातिफोर दङ होननानै फोरमायो आरो जुदि बिटिसिनि बेल्ट एन्ड ब्लकआ नामावलाव बा मानोथो 4500 बिघा हाखौ आवग्रिनायनि सायाव गावनि राजखान्थि स्वार्थनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावो बेनि बागै बिथांमोननो फिननाय होनांगौ होननानै बो फोरमायबावो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसामनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी बिथाङा सरनिया मिथिनांगौ जे ट्राइबेल होनब्ला खालि जों बर'फोर होनला बिनि लोगोसे जोङो ट्राइबेल होनला लेन्स ट्राइबेल होनला जोङो 14टा जाति दङ दा बिखौ बियो ट्राइबेलनि खोथा लानानै बर' सब समय बे खालामबाय थानाय बेनिखायनो जोङो बेखौ कन्डेम खालामो लोगोसे आरोबाव बियो जोंनि बर' रावनि सायावहाय बर' रावनि एगेन्स्टआवहाय सब समय खोथा बुङो नाथाय बियो सरनियाया मानो दिनै बराङाव बाङालि भाषाया अफिसियेल भाषा जाबाय नाथाय मानो बिथाङा सिरि थाखो बिनि फिननायखौ बियो जोंनो होनांगौ क'क्राझारनिफ्राय बेनोजोर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां खुंगा 24थि दतमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 44 क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया खुंफुं जाबाय क'क्राझार जिल्लानि दतमा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 11 आरो 12 साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि तरेन बर' बिथाङा गेवला मेलखौ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो 29 सोनाब क'क्राझार ST बियाबनि MLA मुस्रि रबिराम नार्जारि बिथाङा बड' नेशनेलिज्म बड' जातीयताबाद बेखौ लानानैनो जों सेपारेटलि जों बर'आ आलदा जाति आलदा हारि समायना रमायना गावहानो राव हारिमु सोदोमस्रि धोरोम गोनां जों गिदिरथार जाति होननानै जों बेजों दिनै इस्टाब्लिश जादों आरो बे इजमखौ बे जातीयताबादखौ ओंखायनो रुलिं क्लिकआव थानाय बैफोर जातिफ्रा जेब्लाबो दा आसामाव जियो होनोब्ला बड' नेशनेलिज्म बर' जातीयताबादखौनो बयबो गियो थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो मुस्रि बिहुं ब्रह्म एसिस्टेन्ट प्रफेसर CIT क'क्राझार मुस्रि कास्टम बसुमतारी सोलोंथाइ नेहाथारि एबसु जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बारग 29 नं सोनाब क'क्राझार ST बियाबनि MLA मुस्रि प्रदीप कुमार ब्रह्म मुस्रि ज्योतिरिन्द्र ब्रह्म MCLA 9 नं दतमा ST बियाब BTC मुस्रिमा दुलनि ब्रह्म नेहाथारि दुलार आइजो अनसाय आफाद मानि आलासि आफादगिरि आरो नेहाथारि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आफादगिरि आरो नेहाथारि पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आफादगिरि आरो नेहाथारि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद ओनसोलनि थुनलाइ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव मेहेर गोनाङै जाफुंसारो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफांहारि बिथाङा दा सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय जोङो बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हेभ ए नाइस डे